Bok, u ovoj instalaciji prolazimo kroz temu kronična opstruktivna plućna bolest. Sam naslov nam govori da se ovdje radi o plućnoj bolesti kojoj treba vremena da se razvije. Stručni naziv za ovu vrstu bolesti je emfizem. Neki od najčešćih simptoma ove bolesti su kratki dah, kašalj, pojava sluzi itd. Problem kod kronične opstruktivne bolesti pluća je njeno progresivno stanje koje na kraju dovodi do plućne hipertenzije, uslijed koje dolazi do povišenja krvnog tlaka. Također uslijed pojave ove bolesti dolazi do povećanja stresa na desnoj komori vašeg srca. Uslijed tog konstantnog stresa na vaše srce ono će naposljetku oslabjeti, a vi ćete početi dobivati edeme po tijelu. U čestom broju slučajeva edemi se prvo pojavljuju u području gležnjeva, zato je oticanje zglobova jedan od pokazatelja da postoji problem sa srcem. Kada sad još i pogledamo što se dešava u vašim plućima, na najbitnijoj anatomskoj razini vidite ove male vrećice zvane alveole. One inače normalno izgledaju ovako, a kod bolesnika s kroničnom opstrukcijom pluća izgledaju ovako. Razlog toga je strahovito velika količina iritacije, bilo od dima ili neke druge supstance, koja konstantno stvara nove upalne procese u plućima. Same alveole dolaze od latinske riječi koja označava šupljinu, a svrha tih alveola je da izmijene određene plinove u vašem tijelu. Pa tako imaju sposobnost da s jedne strane izvlače CO2 iz vašeg krvotoka koji je otrovan, a s druge strane upumpavaju O2 u vašu krv ili van kisik. Svaka alveola ima ovu vrlo tanku sluznicu koja je s vanjske strane omeđena kapilarima i na taj način dolazi do difuzije u vašem tijelu. A problem kod kronično opstruktivne bolesti pluća je pojava kronične iritacije koja tada stvara upalu i oksidaciju. Ok, sad se nameće pitanje zašto to tijelo ne riješi samo. Zato što uslijed pojave oksidacije koja razara vaše tkivo i samim time stvara novu upalu, vaše tijelo prvo počne proces zacjeljivanja tkiva s previše ožiljenog tkiva te automatski dolazi do nove upale. U medicini ovaj problem nazivamo fibrozom. Pučki rečeno dolazi do zadebljanja iste one tanke membrane na zdravoj alveoli. Uslijed zadebljanja te membrane vi polako gubite sposobnost izmjene plinova u toj alveoli, a kod pacijenta se to manifestira kao pojava otežanog disanja. Još jedan od problema je pojava nakupljanja CO2 u krvi, koji također utječe na vaše disanje, jer uz to malo disanja što uspijete uhvatiti, počinjete i miješati ostatak CO2 u tijelu koji nije izašao zbog oštećene alveole. I taj zaostali CO2 u vašem tijelu još više pogoršava iritaciju vaših pluća. Ukratko, to je ono što je kronična opstruktivna plućna bolest. Idemo sada vidjeti što se može poduzeti na temelju vrlo interesantnih znanstvenih radova. Saznali smo da je srž problema ogromna količina oksidacije u plućima, a ono što je znanstvena studija pokazala je da baš antioksidanci mogu pomoći u zaustavljanju daljnjih problema s oksidacijom. Također postoji jaka poveznica o koristi vitamina E u poboljšanju simptoma kod pojave kronične opstruktivne plućne bolesti, na način da vitamin E pomaže plućima da smanje opasnu oksidaciju o kojoj smo pričali. A jedna grupa vitamina E koji su u tome jako uspješni su E-vitamini grupe tokatrineoli. Više o tome E-vitaminu vam ostavljam u opisu videa, u linku od Hrvatskog liječničkog zbora. Inače, cilj primjene E-vitamina je da se na vrijeme spriječi daljnja degradacija iz oksidacije u fibrozu. Isto kako se kreme bogate E-vitaminima koriste za zacjeljivanje ožiljaka, tako se i E-vitamin koristi za zacjeljivanje alveola. Tu ću još navesti i vitamin D3, zato što je vitamin D3 najbliža protuupalna tvar koju si vi možete dobaviti, a da nema nuspojava. Također vam pomaže da još kvalitetnije dišete. Tu još vrijedi navesti i C vitamin, zbog toga što je on jedan od najboljih antiupalnih vitamina. Naravno, ukoliko ste pušač, onda sve ovo nema smisla, jer vi svaki dan iritirate i održavate upalu svojih pluća. Tu je onda samo pitanje vremena, kada će zlostavljanje vašeg tijela jednostavno stati, a sa time i vi. Zato bi prvi ispravni korak bio da ukoliko ste pušač s dijagnozom kronično opstruktivne plućne bolesti, smanjite pušenje ili stanite s njime dok se još ima što od vaših pluća spasiti. Toliko za sada i hvala vam na vašoj pažnji. Ostanite mi zdravi, dragi moji ljudi. Bok! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam! I naravno, evo jedan dodatak za sve vas, ako ste pušači, da mislite da vas ja osuđujem ili nešto slično, ili da vam tu prodajem nekakve kifle i lažnu mudrost.
Reći ću vam ovako samo iz prve ruke što sam ja proživio. Znači ja sam jako dugo godina pušio cigarete i tako dalje i uživao u tome, stvarno jesam, kutiju pol dnevno i super sve pet, znači najljepši osjećaj na svijetu je poslije ručka zapaliti ili poslije seksa zapaliti ili recimo kad dođete na vikendicu onako uživate malo poslije košnje trave, zapaliti cigaretu, popiti kavu. I sve je to bilo super do onog trena dok jednostavno nisam počeo dobivati strahovite napadaje, kašlje i tako dalje, kada mi je dijagnosticirana opstruktivna plućna bolest. Drugim riječima, skoro sam si uništio cijela pluća pušenjem, a bio sam jako mlad, znači imao sam nekakvih 26-27 godina. Sad, tu se desile su se dve stvari. Prvo, mene su napada i kašlja toliko straumatizirali i natjerali mi strah u kosti da sam ja shvatio u tom trenutku ili prestajem pušiti ili mene više nema. Znači, to nije bilo alternative, ja bi malo pušio ili ne bi. Kad se mene tiče osobno, ja sam prestao pušiti i mogu vam reći jednu stvar. Iz aspekta gušta više ga nemam, nikakvog, znači bez veze. Ali s druge strane našao sam ljepotu u tome što imam prilike proživjeti život, znači za koji sam radio, školovao se i tako dalje, imam prilike ako zaradim novce i potrošiti na obitelji, na putovanje i tako dalje. Inače baš ne vidim nekakvog smisla da kašljem, umirem u kašlju i tako dalje svako jutro, i da je moju ženu strah pogledat me u oči, hoćeš ti uopće doživjeti sutra prekstra da s našim djetetom odeš negdje na izlet i na kupanje još ili budeš prdnuo od tih cigareta koje pušiš. Tako da, ako zbilja volite cigarete koliko sam ih volio i ja vam ne zamjeram, svaka čast, mislim super. I ja isto ih sam obožavao. Ali dajte probajte onda, molim vas, barem smanjiti pušenje, samo zato da bar date plućima priliku da se malo očiste. A ako ste toliko jaki karakter, bilo bi jako dobro da onda prestanete pušiti, zato što imate jedno tijelo, imate jedna pluća i kad imate od života, ako budete cijeli život radili ko luđaci, ako budete se borili cijeli život u životu, stvarali obitelj, školovali se, otplaćivali kredite i sve to, i onda kad trebate uživati u životu, vama dođe kronična opstrukcija, plućna bolest, jer eto, došle su cigarete na naplatu i kaj bo. Onda budete bili po bolnicama umjesto da uživate lijepo fino u plodovima svog rada. Eto, nadam se da vam se ovaj video svidio i nisam planirao ovu osobnu notu dodati audio zapisa, ali smatrao sam da je poštovanja prema pušačima i ovaj dio treba reći. Hvala vam na vašoj pažnji.